sinzi niba ari Bukayo Saka niba ari Declan Rice. Attention, hagarara neza cyane. Declan Rice aragurutsa baro ariko Moto Master ijana 50 gakwega 9 moto nziza moto inyaruka nk'umuravyo moto ifise ubukomezi budasanzwe yawe Kristo Bikira Maria mawe wawe tuvyari mukiza Yesu ku musaraba ngo dukize ibicumuro rekura kufa ikinyagihumbi rekura kufa gatari kama ziwawe Declan Rice arakura kuva ugorora imbavu za Thibaut Courtois mutereka kuri portemanto tareka megitsinda chambere chekipe Arsenal umusore w'Umwongereza agana n'imyaka 26 apima 280 agenda na metero 88 yasizwe amavuta yo gutsinda Real Madrid kuri Emirates Stadium gopa Gura Moto Master ijana 50 gakwega 9 moto nziza moto inyaruka nk'umuravyo moto ifise ubukomezi budasanzwe umugabo yitwa Declan Rice araklimatiza defense ya Real Madrid ayishirazi gorora kuva neza cyane ababwira kuri 3 metero zibiri mu igore ryacu ntaco bivuze shira ku kasoko kuva nziza cyane yari na joro Real Madrid ubusa wahasa Ganas kimwe attention Kylian Mbappé William Saliba agonga kwa Jone Timber na mugabo witwa Vini Junior musumba mu gikoni mbega umukenyi witwa Declan Rice kafara bwegera mbona mu mpira w'amaguru hariya ronguruka mu izamu rya Thibaut Courtois n'umurata amateka agomba kwisubiriza uyu mugoroba Arsenal de Ganas hejuru attention Real Madrid ikintu cyonyine isigaye no gusenga Imana kandi kajyo ni Real Madrid ikabafasha bagasohoka muri stade ya Emirates bakomeye bayitwa Real Madrid CF izina ndarihinduye Guerrero Ramos ni Thibaut Courtois CF abagabo bagera kuri babiri kwa Arsenal baryama mu kibuga mu yitwa Bukayo Saka ndetse na Mikel Merino za zone iyo equipe yitwa Real Madrid bakakwindura izina bakayitwa Nicolas Thibaut Courtois iyo Arsenal mukazi domiwe mbuzi ikintu mvuga ko uno munyegose Arsenal mukazi yafasi nyene yatsindigwamwe nabwikira ikimuco nyine equipe yatwaye Madrid kirasengera irikisenga Imana kandi kajyo ngo ibafashe basohoke mu kibuga bakomeye nayo ubundi bwabo bashobora gusohoka mu kigo batakiri bazima icombo wanyeco bashobora gusohoka mu kibuga batakiri bazima Real Madrid Santiago Bernabeu bavuga ngo ni muri Gihenomu umunota 60 ni kufu n'ubundi equipe yatwaye Arsenal kimezu n'ubundi Emirates iratsi igatsindiraho Real Imana ya kandi kajyo niyo ndi bariko riri mu Real Madrid Imana waremye kurutwa sha Imana yaremye kurutwa yarabahezagiye afana Real Madrid muzamugenda mu besha yarabahezagiye ni kuva n'ubundi hagazwe ko n'umugabo witwa Martin Odegaard ndetse na Declan Rice sinda n'ubundi Declan Rice abasenga musenga Real Madrid uyu mugoroba attention le cheval Siriya bibera ya mbere ya cyane ngo bakuzanana
amushyira muri angire neza cyane araryama ku muyaga bari amubwira ati nagiye mapema bamwita Declan Rice n'umuceri ku isi yose Imana yahezaga igitego cy'umuceri icyo gitego kibarizwa mu bihugu byose bibaho n'icyo Imana yahezaga Arsenal yahezaga Arsenal Declan Rice mbega umukinnyi witwa Declan Rice yifatira muganga umunyegoro peni metero 2 amugorora imbavu numva norira ekipe ya Arsenal iragomba guhambana na Madrid kuri Emirates numva norira Declan Rice numva norira twe n'ibigumbagumba nkarira kubw'ibintu Declan Rice akoze attention Real Madrid n'abarashaka kugomboramo kimwe yitwa Vasquez yamaze koza mu kibuga hasohoka kwa Madrid comeka baro neza cyane kwa kama arakata baro neza cyane David Arabana David Rayo parte yifasha Real Madrid kubitse ya baba Madrid bayibebeje umutinyagaza mbega kuva yirukanga mu rusoro mbega kuva manu ziguta ariko Imana zigutanga kabisa irabamona Imana zigutanga abwiye ati tumikisha kibi David yaje mu biciro avuga ati jewe ndasubira Arsenal yari yariganje chuchuma tuteza kupita mu kamodoka nyaguramo morali ekipe basi bakurdu pira Arsenal fanbase hey ikintu kimwe tumeka baroneza chante parte karukona kwa William Saliba tumeka barokana kwa David Raya atimeka kwa parte prokaje nziza cyane parte yitwa Merinoza zone rondera Declan Rice Chevar attenzione Leandro Trossard karukana nziza cyane kwa Maïda Skari chama Camerino turitsa mamara shishura kopeta Real Madrid Mikel Merino Zaza from Spain to London qui vient de climatiser la défense de Real Madrid qui vient de climatiser le staff de l'équipe de Real Madrid 3-0 mana wanyishijwe ki Real Madrid koko Yesu Kristo kumusiraba aravuga nirasenga aravuga ati mana niki gitumye nkakura mugoroba nawe mana wa Real Madrid niki gitumye nkakura mugoroba bitatu Gabriel Martinelli henda Rudiga kora makosa magari numanya wo kuririmba Arsenal de Gunners mana tabara Gunners ibinibiki barayubutumwa chuma barayibwira ati hajya haza
Thierry hari umugabo yitwa Sakamagori yagiye Patrick Vieira vutura mama umugabo yitwa Equipe twasana nifata attention Mukamadoka 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 Chumise Mutinyagaza Mukamadoka Arsenal Ifataraya Itwera Mukamadoka Sari afata equipe barakimatiza neza arabwira ati shiramo igitoro tugende 3-0 en faveur d'une équipe randonnienne. Attention Bukayo Saka Aisano Bamba Mukamadoka Mutwaga Poro Seroti Mukamadoka Asensio Mukamadoka Vidia Mukamadoka Yaraga Mukamadoka Hari Mendoka mugabo yitwa Carlo Jonathan mugabo yitwa Francesco Garcia Zora David Raba. Attention Bayicucuma butikoma N'ubutinyagaza Yo Bayihotoye ubutinyagaza Bayikuru turudikoma Bayiduza ubutikoma umugabo yitwa Carlo Ancelotti Jojo irarembutse Madrid iragiye Madrid iragaritswe Madrid yagarashwe Ronda richoka ariko aseza kinamana na baro gerageza kurondera Vini Julian Timber shira kugikiriza neza cyane Timba très bien joué what a match gerageza kurondera Martinelli what a game Francesco Garcia karamumetriza Rudiga Rudiga tatubira Vini Junior Chuchuma momora kabisa Shikama 81 y'urukino Real Madrid bwo Arsenal de Ganas bitatu vya Arsenal bibiri by'umugabo witwa Declan Rice amaze kuhasohoka attention Vini aramubwira Partey no kimwe gari kuyu mugabo Partey bien joué Partey chomeka barabara récupérer na Jude Bellingham chomeka umugabo witwa Lucas Vazquez rondera Rodrigo Goes da Silva Rodrigo Goes henda Ismail Esquerariko kwagwe koze umugabo witwa Jacob Kivio akora ikera Tierney gasore kameze neza cyane kabuze amahigo Songa Libara Kasongo Real Madrid Bona wewe Courtois Bona Rudiga Bona Seroti Bona Mbappé Merino inyuma